emerging like winter warriors from a mud hut dressing room. These Kyrgyz girls are shattering stereotypes by taking to the ice. Meet Kyrgyzstan's first all-female hockey team. They've been playing for more than 2 years in the northern village of Otradnoya. 16-year-old Nuryeke Kenjibayeva is the team's captain. Kızların utup alabız degensip, kızlar da oylashчу мындай жөйлө алышпайт, алуу жок кыздар депчи. Бирок seramna кыздардагы балдардай эле күчтүү. Through their physical and fearless play, the girls quickly earned the respect of their male rivals. They are even cheered on by their opponents. With no other female teams to play, girls always have to face off against boys' clubs. Жакшы ойнойт азыр, көңүлдөмөчүт. Мындай ишеничтер эмес, мындай ойноп кетет экен, анан кийинчерээк ишене баштадык да. Кыздардан да хоккейчилер чыгат экен да. Over the last 20 years, hockey in this Central Asian nation of 6 million has gradually taken root. There is now a professional league and more than 1,000 registered amateur male players. But there was nothing for girls until Salamat Abdrakhmanov started the all-female team for his daughter and her friends. Мурун гараж болчу буякчы. Мен машинемди койчумун. Анан азыр бул формалар келгенге байланыштуу бизге в любом случае кийинип чечингенге керек болуп калат экен да. Раздевалка. This hockey equipment was generously donated by members of the Kyrgyz diaspora living in Switzerland. Goalie Zarina Karabayeva was especially grateful to get proper gear. Шайба тийгенде көп жери ооручу, анан азыр болсо анча деле оорубайт анан деген. Азыр мына полный форма кийдим, эчтемеден деле коркпойм шайба тозгондон да. Initially, many of the players' families in this traditional rural community couldn't understand why girls would want to play hockey. But now Melikan Aýgerbekova comes to every game. Бирде мен неберем ойноп атат, сезим. 2 жылдан бери ошо кыздар командасы курулган. Ошондон бери ойноп атат. Ошого балет эткени келгем. After the hockey game, Nuryeke Kenjibayeva heads back home. She may be challenging local stereotypes, but off the ice, she can't escape from her domestic duties. Көбүнчөсү оюн болуп калса үйгө кечирээк барып калабыз. Бирок кыз болгон соң үйдө жардам бериш керек. Кыздын үйдө жумушу көп. Үйгө барып тез-тез уй сайын төртөй мал салып тейлеп. But after her work at home is done, Nuryeke can get back to the rink. With lights hung on trees, she and the other girls can chase their hockey dreams well into the night. Хоккейчилерди көрөм, кыздардычы, прям ушундай кыялдан ошогорчу жетким келет. Аябай сонун ойношот, эмне деген ийгиликтер жеткен. Кыргызстанда чыкпаган соң Кыргызстанда да ойнойт деп чыгарып, кыйын кыз болуп чыккым келет. Бирок менин азыр эле бир селим бар. Кыргызстанда бир тренер болгум келет да, кыздардын. Nuryeke could soon be sharing her knowledge and passion for the game. With growing interest from girls in neighboring villages, there may soon be enough players for a second female hockey team in Kyrgyzstan.